cyangwa ukinge mu cyumba cyawe ngo ugende ahiherereye, ngo so ureba ahiherereye azakugororera. Iyo tuje gusenga bigenda bite? Umwanditsi uru rugi yavugaga ugomba gukinga, winjire mu cyumba cyawe, numara ukinge ushireho kadena. Nugukinga ibitekerezo byose bibi, nugukinga andi majwi yose y'abandi bantu, nugukinga environment ishobora kukubuza gusenga. Bwana Yesu asifiwe. Wari uzi ko ushobora kuja mu cyumba ukinjira ugakinga ukitwikira n'ibirengeti bibiri ariko ugasa n'umuntu uri hanze? Weho nuja gusenga biza bimera bite? Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ubuzima bwo gusenga n'ubuzima bwa buri mukristo, n'ubuzima bw'itorero. Itorero ritagize ubuzima bwo gusenga ni itorero rimeze nk'ikiziba kidatemba. Niyo mpamvu abantu aho gusenga bahoze mu nama zitari zo gusenga. Iyo mwahoraga mu nama zo gusenga ntibiba bimeze gutya, ubuzima bwawe ntibuba bumeze uko, itorero ntiriba rimeze gutya. Kwa nini? Wamepoteza mwelekeo wa kanisa. Umuntu wisinziriza ndamuhagurusa. Timubizi bakecu? Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Amen. Hanyuma kuri iri jambo ryo gusenga hari ibintu byinshi, hari ibintu bimwe ugomba kumenya mbere yuko ugira ubuzima busenga. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Amen. Amen. Iri jambo twarivuze ubushize turavuga ngo ubuzima busenga ni ubuzima wewe ugambirira wewe mu mutima wawe, n'amahitamo yawe wewe wenyine, bitavuye ku mwanya, bitavuye ku gihe, kuko ikintu cyangombwa mu buzima kigenerwa igihe. Ikintu cyangombwa, ikintu cy'agaciro mu buzima bwawe ukigenera igihe. Si ngombwa ngo uzarinde haboneke igihe, ahubwo kubera ko ari ikintu cyangombwa wewe ukigenera igihe. Amen. Amen. Ijambo rya kabiri ugomba kumenya nuko gusenga hakuna mubadala wa maombi. Ta kindi gisimbura gusenga. Ta kindi gisimbura gusenga. Gusenga ntibisimburwa no gusoma ijambo ry'Imana. Gusoma ijambo ry'Imana ngo uvuge ngo wasenze, siko bimeze. Gusenga ntibisimburwa no kuririmba, ngo uririmbe ngo uvuge ngo wasenze, siko bimeze. Gusenga ntibisimburwa n'amasengesho wasenzeje ngo uvuge ngo narasenzeje sinsenga. Gusenga ni igikorwa cya buri munsi. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Gusenga ni igikorwa cya buri munsi. Nta kindi gihari gisimbura gusenga. Iyo wagize ubuzima bwo gusenga ni igikorwa cya buri munsi. Amen. Amen. Irindi jambo ryambe ugomba kumenya nuko gusenga usenga mu gihe ubyiyumva. Gusenga kwa nyako ni ugusenga mu gihe wumva ko ugomba gusenga. Ariko kandi umwanditsi yaravuze ngo gusenga kwa nyako cyane ni ugusenga no mu gihe utabyumva. Kubera iyihe mpamvu? Kubera iyo usenga mu gihe ubyiyumvamo
ni igikorwa kijana n'amarangamutima yawe. Ni ukuvuga ngo biba byemezanyije n'amarangamutima yawe kugomba gusenga. Ariko iyo usenga mu gihe kitari icyo gusenga, ni ukuvuga ngo uba wakoze igikorwa cy'igitambo. Niyo mpamvu birenze cyane gusenga mu gihe wowe uzumva. Amen. Amen. Kubera ko gusenga kubera ko dushaka gusabana n'Imana. Ikintu cya mbere, ubuzima busenga, ugomba gusenga ushaka gusabana n'Imana. Ugomba gusenga ushaka gusa n'Imana. Ugomba gusenga ushaka Imana mu buzima bwawe. Kandi ijwi ryawe rihindutira amajwi yose n'amanumva. Kandi ijwi ryawe rihindutira amajwi yose n'amanumva n'amantangara. Iyo nkubonye sangurengeyo koramiye n'amantangara. Iyo nkubonye sangurengeyo Kwa nini maombi? Maombi ni kwa ajili ya uhusiano kati ya wewe na Mungu. Uzamenya gute uburyohe bw'Imana udashaka gusabana n'Imana? Uzamenya gute Imana utarayishaka? Uzamenya gute Imana niba gusenga kwawe gusingiye ku bintu, gushaka ibintu? Ubushize narababwiye ngo Imana bamwe bayigize nk'atiye mu kadi, baja kucyuma kuretira amafaranga gusa. Bibuka Imana ari uko bahuye n'ibibazo. Bibuka Imana ari uko bagiye kuretira. Bibuka Imana ari uko habaye ibibazo. Bwana Yesu asifiwe. Atukuzwe Yesu. Dusenga Imana tuyishaka. Dusenga Imana tuyishaka. Iki ni igihe bavandimwe cyo gushaka Imana tutaryarya. Ni igihe cyo gushaka Imana wewe binafsi. Wewe binafsi. Haleluya. Haleluya. Ni igihe cyo kuva mu bantu, ni igihe cyo kuva muri rwinshi, ni igihe ushaka Imana. Mushaka Imana, musenga Imana, muyishaka, mudashaka ibintu. Ini impamvu ya kabiri ituma dusenga Imana. Impamvu ya kabiri, dusenga Imana kugira ngo Imana iduhindure. Tunamtafuta Mungu kwa ajili ya badiliko, kubadilika tabia. Haleluya. Haleluya. Niki chababa. Haleluya. Haleluya. Yesaya yaravuga ngo nimuze tujinama, nimuze tujinama, nimuze tujinama. Imana irababwira ngo nimuze tujinama, nimuhinduke, musenga Imana kubwo guhinduka kwa. Musenga Imana kubwo guhinduka kwa. Ni gute musenge tubasha? Umukozi w'Imana idahoza
ngo yagiye kubwiriza ahantu. Bwana Yesu wasifiwe. Agiye kubwiriza ngo aragenda aje kubwiriza, yari muri hoteli, ngo amare aragenda ngo abantu baramugambanira. Abantu baramugambanira baravuga ngo uyu mukozi w'Imana tugomba kugira ikintu dukora kubwe kugira ngo tumuhayibishe. Amen. Aragenda ngo iyo yagashikaga aragaruka, ngo agarutse naho ngo bamuteze umwana w'umukobwa. Baravuga gusa ngo icyo dushaka ni ifoto gusa, biraba bihagije kugira ngo turangize ubuzima bwe. Aragenda ngo aje kubwiriza, aragaruka. Amaze kugaruka ngo akingure wa mwana w'umukobwa, baramuzana bamushira mu cumba idahoze yararimo, ngo bamushira mu kabati. Bwana Yesu asifiwe. Baramubwira gusa ngo nafa kwinjira uvemo, icyo dushaka ni ifoto gusa. Icyo dushaka ni ifoto. Umukozi w'Imana ngo araza, arinjira bisanzwe. Ngo yinjiye muri cya cyumba, ngo yumva gusa umuntu aratase ngo ndahiye mu izina rya Yesu. Iwe nta makuru, ntazi nuko byagenze, ariko ngo apfe kwinjira. Umwana w'umukobwa we yari afungiranye mu kabati, ngo arasha gusa aragurumira. Ni kuko muvuga ngo Bwana Yesu asifiwe. Arataka ngo yaramiriza abantu, baraza kureba idahozaga we nta makuru, nawe biramucanga byagenze gute. Ngo baraza basanga wa mwana w'umukobwa wese yahi, ngo arasa n'umuntu bamenyeho amazi ashusha umubiri wose. Umwana w'umukobwa yagwaye icumweru ari hano arapfa. None tuna mamlaka gani? Ni gute tuza tukagwana ni pepo naryo ridashitse ritariho, tukarwana naryo umunsi ukira. Bana b'Imana, niba dushaka kugera ahantu, ese twagiye twigira kuri Bibiliya ko ariyo twahawe. Fredi gatandatu Luka 18 n'umurongo wa mbere. Tumubwiza uko bwanditswe na Luka bice 18 n'umurongo wa mbere. Yego. Luka 18 umurongo wa mbere, Bibiliya iravuze ngo ariko abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati yego. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati hari umucamanza mu mudugudu umwe utubahaga Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanje. Amara iminsi atemera, ariko aho ageze aribwira ati nubwo ntubaha Imana
kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahoraza iminsi yose akandusha. Amen. Amen. Gitabo cha Yakobo 4:2 kadusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo murararikira ariko ntaco mubona, murica kandi mugira ishari ariko ntimushobora kunguka, muratabara mukarwana nyamara ntimuhabwa kuko mudasaba, murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. Amen. Dushimiye ise umwami wacu Yesu Kristo duhaye aka kanya keza ko kuba imbere yayo. Imana ishimwe kubw'uyu mwanya yaturonkeye. Yesu ahabwe icubahiro. Kindi kandi turashima Imana kubabashije kudutekereza bakabona ko ari ngombwa uyu munsi ko tugira ico tugabura. Yesu wo mu ijuru abagirire neza. Amen. Nigeze kubabwira kandi kindi gihe ngo hano ni kure, ubanza ari ico gihe mpaheruka, timwamubona ko ari kure, ni kure kabisa, hagumye kuba kure ariko hazaroha habe hagufi, siko? Hazaroha habe hagufi kubera Imana. Bwana Yesu asifiwe. Imana ihabwe icubahiro. Rero ndabingize kugira ngo tubane mu ijambo ry'Imana kano kanya gatoya. Ijambo ry'Imana yashize ku mutima, Imana yo mu ijuru imfashe kandi namwe bafashe kugira ngo tubane niko kwiza. Bwana Yesu asifiwe. Hanyuma ntaribagirwa umwaka musha kuri mwese. Bwana Yesu asifiwe. Suhuriza mugenzi wawe umubwira ngo karibu mu ijambo ry'Imana. Amen. Musuhuze madamu pasiteri hari inyuma, mumunsuhurize, umuntu umwegereye namusuhuze. Ndagusuhuje madamu pasiteri, Imana iguhe umugisha. Hanyuma ndashima Imana ko umukutano wabaye hano umwaka ushize. Iryo ryari ishimwe ngomba gutanga. Imana yabanye natwe ihabwe icubahiro. Ikindi ndashimira Imana cyane, umukutano umaze kurangira twarasoje, umushitsi ntibyaba ngombwa ko asubirayo, tugumana n'umushitsi aho yari ari mu icumbi. Ishimwe ryanje ndashimira abantu babanye naje muri iyo minsi tutari dufite igiterane. Bwana Yesu asifiwe. Hari abantu Imana yakoresheje, byari ngombwa ko nishura inzu, byari ngombwa ko ibintu byose bikorwa, ariko naratangaye n'ukuboko kw'Imana kubera ico gikorwa. Ndabashimira. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Si ngombwa kubadomaho urutoki, ariko nishimwe riri ku mutima, mwarakoze. Imana ibahe umugisha. Amen. Haleluya. Turaganira ijambo ry'Imana. Imana yashize ku mutima wanje ijambo rivuga ngo Imana iragushaka mu cumba c'amasengesho. Bwana Yesu asifiwe. Cyangwa se ijambo rivuga ngo ubuzima busenga. Ubuzima busenga. Amen. Twasomye ijambo ry'Imana mu gitabo ca Matayo. Arandika aravuga ngo wewoho nuja gusenga ngo winjire mu nzu yawe ukinge. Bibiri ijambo ry'Imana iryo riravuga ngo nuja gusenga ngo winjire mu cumba cawe ukinge.
Asifiwe Yesu. Abantu benshi ibintu byinshi byarapfuye. Abantu bataye icyerekezo nyaco. Haleluya. Cyo gusenga. Hanyuma uyu mwanditsi ntabwo yavuze ngo musenge, cyari ko bakangurira gusenga, ahubwo yaberekaga uburyo bwo gusenga. Nukuvuga ngo uyu mwanditsi yari ko abwira abantu bafite ubuzima bwo gusenga. Aravuga ngo niwinjira mu cyumba cyawe nushaka gusenga akatupa maelekezo. Bwana Yesu asifiwe. Imana ihabwe icyubahiro. Mu rurimi rw'igiswahili izo biratandukanye. Hariyo kusali na kuomba. Kusali ni ubuzima bwo gusenga. Naho kuomba ni tukio. Ni kuko mufatwa mukavuga ngo reka tuje gusenga. Biratandukanye. Kusali ni maisha ya kuomba, ni maisha ambayo yanayo mkabidhi Mungu. Kuomba ni tukio fulani. Aravuga ngo niwinjira ukinge mu nzu yawe cyangwa ukinge mu cyumba cyawe ngo ugende ahiherereye, ngo so ureba ahiherereye azakugororera. Iyo tuje gusenga bigenda bite? Umwanditsi ururugi yavugaga ugomba gukinga, winjire mu cyumba cyawe, numara ukinge ushireho kadena. Nugukinga ibitekerezo byose bibi, nugukinga andi majwi yose y'abandi bantu, nugukinga environment ishobora kukubuza gusenga. Bwana Yesu asifiwe. Waruzi ko ushobora kuja mu cyumba ukinjira ugakinga ukitwikira n'ibirengeti bibiri ariko ugasa n'umuntu uri hanze? Weho nuja gusenga biza bimera bite? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ubuzima bwo gusenga n'ubuzima bwa buri mukristo, n'ubuzima bw'itorero. Itorero ritagize ubuzima bwo gusenga ni itorero rimeze nk'ikiziba kidatemba. Niyo mpamvu abantu aho gusenga bahoze mu nama zitari zo gusenga. Iyo mwahoraga mu nama zo gusenga tibiba bimeze gutya, ubuzima bwawe ntibuba bumeze uko, itorero ntiriba rimeze gutya. Kwa nini? Wamepoteza mwelekeo wa kanisa. Umuntu wisinziriza ndamuhagurusa. Timubizi bakecu? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Amen. Hanyuma kuri iri jambo ryo gusenga hari ibintu byinshi, hari ibintu bimwe ugomba kumenya mbere yuko ugira ubuzima busenga. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Amen. Amen. Iri jambo twarivuze ubushize turavuga ngo ubuzima busenga ni ubuzima wewe ugambirira wewe mu mutima wawe, n'amahitamo yawe wewe wenyine, bitavuye ku mwanya, bitavuye ku gihe, kuko ikintu cyangombwa mu buzima kigenerwa igihe. Ikintu cyangombwa, ikintu cy'agaciro mu buzima bwawe ukigenera igihe. Si ngombwa ngo uzarinde haboneke igihe, ahubwo kubera ko ari ikintu cyangombwa wewe ukigenera igihe. Amen. Amen. Ijambo rya kabiri ugomba kumenya nuko gusenga
hakuna mubadala wa maombi. Nta kindi gisimbura gusenga. Nta kindi gisimbura gusenga. Gusenga ntibisimburwa no gusoma ijambo ry'Imana. Gusoma ijambo ry'Imana ngo uvuge ngo wasenze, siko bimeze. Gusenga ntibisimburwa no kuririmba. Ngo uririmbe ngo uvuge ngo wasenze, siko bimeze. Gusenga ntibisimburwa n'amasengesho wasenzeje ngo uvuge ngo narasenzeje sinsenga. Gusenga ni igikorwa cya buri munsi. Amen. 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 Haleluya. Hallelujah. Gusenga ni igikorwa cya buri munsi. Nta kindi gihari gisimbura gusenga. Iyo wagize ubuzima bwo gusenga, ni igikorwa cya buri munsi. Amen. Amen. Irindi jambo ryambe ugomba kumenya nuko gusenga, usenga mu gihe ubyiyumva. Gusenga kwa nyako ni ugusenga mu gihe wumva ko ugomba gusenga. Ariko kandi umwanditsi yaravuze ngo gusenga kwa nyako cyane ni ugusenga no mu gihe utabyumva. Kubera iyihe mpamvu? Kubera iyo usenga mu gihe ubyiyumvamo, ni igikorwa kijana n'amarangamutima yawe. Ni ukuvuga ngo biba byemezanyije n'amarangamutima yawe kugomba gusenga. Ariko iyo usenga mu gihe kitari cyo gusenga, ni ukuvuga ngo uba wakoze igikorwa cy'igitambo. Niyo mpamvu birenze cyane gusenga mu gihe wowe uzumva. Amen. Amen. Kubera ko gusenga no gusoma ijambo ry'Imana no kuririmba ntabwo ari ikintu ukora ushaka, ahubwo ni ihame. Hizi ni kanuni za Biblia. Tidusenga kubera ko tuzumva, tidusenga kubera ko dushaka, dusenga kubera ko ari ihame rya Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Atukuke Yesu. Imana ihabwe icubahiro. Himbazwe iteka. Dusenga kubera ko ari ihame rya Bibiliya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Hanyuma ingingo ya kabiri turavuga ngo kubera iki dusenga. Kubera iki ugomba kugira ubuzima busenga. Kwani mnaongea? Na ni vijana kweli? Mimi sikubali hiyo. Amen. Amen. Kubera iki dusenga? Ni iyihe mpamvu ituma abantu basenga? Ni iyihe mpamvu ituma ugira ubuzima busenga? Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe mkombozi. Ubusize twabonye yuko dusenga kubera ko dushaka gusabana n'Imana. Ikintu cyambere ubuzima busenga, ugomba gusenga ushaka gusabana n'Imana. Ugomba gusenga ushaka gusa n'Imana. Ugomba gusenga ushaka Imana mu buzima bwawe. Kandi ijwi ryawe rihindutira amajwi yose n'amanumva.
kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose n'amanumva n'amashangara iyo nkubonye Sangurengeye Koramiye n'amatangara iyo nkubonye iyo nkubonye sangurengeye Kwa nini maombi? Maombi ni kwa ajili ya uhusiano kati ya wewe na Mungu. Uzamenya gute uburyohe bw'Imana udashaka gusabana n'Imana? Uzamenya gute Imana utarayishaka? Uzamenya gute Imana niba gusenga kwawe gusingiye ku bintu, gushaka ibintu? Ubushize narababwiye ngo Imana bamwe bayigize nk'atiye mu kadi, baja kucyuma kuretira amafaranga gusa. Bibuka Imana ari uko bahuye n'ibibazo. Bibuka Imana ari uko bagiye kuretira. Bibuka Imana ari uko habaye ibibazo. Bwana Yesu asifiwe. Atukuzwe Yesu. Dusenga Imana tuyishaka. Dusenga Imana tuyishaka. Iki ni igihe bavandimwe cyo gushaka Imana tutaryarya. Ni igihe cyo gushaka Imana wewe binafsi, wewe binafsi. Haleluya, Hallelujah. ni igihe cyo kuva mu bantu, ni igihe cyo kuva muri rwinshi, ni igihe ushaka Imana. Mushaka Imana, musenga Imana, muyishaka, mudashaka ibintu. Ini impamvu ya kabiri ituma dusenga Imana. Impamvu ya kabiri, dusenga Imana kugira ngo Imana iduhindure. Tunamtafuta Mungu kwa ajili ya badiliko, kubadilika tabia. Haleluya. Hallelujah. Niki chababa. Haleluya. Hallelujah. Yesaya aravuga ngo nimuze tujinama, nimuze tujinama, nimuze tujinama. Imana irababwira ngo nimuze tujinama, nimuhinduke, musenga Imana kubwo guhinduka kwa, musenga Imana kubwo guhinduka kwa. Ni gute musengera kuri kamere, ni gute musengera ku bintu imitima yabaye yagiyeho umurayi, mukabasha mukabisengeraho. Ni gute musengana mugambanirana, ni gute musengana mutukana, ni gute musengana mudahinduka. Kubwiriza nti gushobora kumpindura, no kuririmba nti gushobora kumpindura, gusirimba nti gushobora kumpindura, ariko isengesho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umurinzi yaravuze ngo umvugutire kandi uncure. Umpindure icyuma cyawe uhorukoresha. Umvugutire, unitengeneze. Roza Muhanda aravuga ngo unitengeneze Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu Kristo. Kandi uncure. Ni gute dusengana tutaracurwa? Hari ibintu nahoze nibaza birandenga.
ni gute nshobora kuririmbana n'umuntu kananirwa kumubwira ngo mwene data umbabarire? Ni gute dushobora gukosana n'umuntu nkabura umutima wo kumwegera kumubwira ngo tubabarirane, ariko nkabona umutima wo gutambuka gusirimba? Cyo kintu cyaransize. Ni gute yemwe Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Mwanditsi aravuga ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ngo niko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Gukorera Imana kwanyu nukuwe no kuririmba. Gukorera Imana gukwiriye no guhinduka. Dusenga kugira ngo duhindurwe. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Amen. Kindi kintu cya gatatu, impamvu ituma dusenga, Imana irashaka ngo binyuze muri wewe aikomboe familia yako. Imana irashaka ngo binyuze muri wewe ibase gukiza umuryango wawe. Amen. Amen. Imana irashaka ngo binyuze muri wewe ibashe gukiza umuryango wawe. Bwana Yesu asifiwe. Atukuzwe Yesu. Agire unsomera mu gitabo cya Isaya. Freddy aze kumfasha. 42:22 gitabo cya Isaya. Makumyabiri na kabiri. Ubuhanuzi bwa Yesaya 42:22. Mutegere. Yego. Bibiri iravuze ngo ariko aba ni abantu banyazwe ibyabo. Aba ni abantu banyazwe ibyabo bagasenyerwa. Bose batezwa ubusha. Bose batezwe ubusha. Yego. Kandi babahahisha mu mazu y'imbohe. Yego. Ni nabo kujanwa aho iminyago. Ntawuriho kubakiza. Ni nabo bo kunyagwa. Nabo kunyagwa ibyabo. Ari ntawe kuvuga ko babisubizwa. Yego. Bikagenda gutyo buherehere. Ngiki Imana igushaka kugira ubuzima busenga, no kugira ngo ukize umuryango wawe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bushize narahantu numva ikiganiro, umukozi umwe w'Imana umwe yagiye gusenga, aja gusenga ajanye ibyifuzo, ngo ashikahurirana n'undi mukecuru ngo wasengaga. Uwo mukecuru ngo arimo gusenga, urya muntu ngo aramutegera cyane, ngo yumva wa mumama asengera urubyaro rwe, asengera abuzukuru, asengera abuzukuruza, generasiyo yiwe yose. Ntibaza ngo muri twebwe tureke bano bakecuru n'abasaza kamusirimu tarabyara ubunye,
wari wasenga ukagera kubuzukuruza wawe ubasengera tunsubize. Amen. Vuze musirimu kubera ko nta kibazo dufitanye nawe, namwe mwese ndacu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imana iragushaka mu buzima bw'amasengesho kugira ngo ikize umuryango wawe. Irashaka uhagarara. Aravuze ngo banyazwe ibyabo ngo ariko ntawo kubivuganira, ntawo bavugira, byaragiye. None ikiturangaje turangaye ku miryango yacu, turangaye ku bana bacu, turangaye ku buzukuruza bacu ni igiki? Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe. Imana ihabwe icubahiro. Hallelujah. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Duhaguruke duhagarare ku miryango yacu. Ni gute urimo kugira umwete wo kuja guhagarara ku ikanisa utaragira umwete wo guhagarara ku muryango wawe? Uza wumva imbaraga zo guhagarara ku itorero utarumva imbaraga zo guhagarara ku muryango wawe. Ni gute itorero ryondaza ku ijoro umuryango wanje utarandaza ku ijoro? Ubushaka iki? Ni gute uba wumva woburanira ibintu by'itorero utaraburanira ibintu by'urugo rwawe? Ni ishaka ryinshi. Ni ishaka ryabaye ryinshi ku buryo ribarya mu kumva ko itorero number 1. Ubanza batazasubira ko haraguma kwigirayo. Hallelujah. Amen. Ni gute iryo shaka riva hehe utaragira ishaka ry'urugo rwawe? Kubera ko tugize ingo nziza twese mu itorero ryo barize. Turwanye ku mago yacu twese uko turi mu itorero tuba turirwanyeho. Turudi kwa msingi. Impamvu zidutera gusenga ni izihe? Amen. Yaba twari dushoboye ngo dushobora abana bacu n'abagabo bacu n'abadamu bacu, itorero tuba turishoboye. Bwana Yesu asifiwe sana. Iyo udahagurutse ku rugo rwawe ubusa n'uwemereye ikintu kibi Satani yaragambiriye, ubusa n'ubwikinguriye. Iyo udasenga, iyo udafite ubuzima bwawe, amen. Ini mpamvu ya kane ituma dusenga. Mungu anataka akuvike mamlaka. Imana irashaka kutwambika mamlaka niki? Ubushobozi
cyangwa se ubutware. Amen. Imana irashaka kutwambika ubutware, ubushobozi. Amen. Inyuma ya buri jambo rivuzwe haba hariho ubushobozi. Inyuma ya buri jambo haba hariho ubushobozi. Amen. Eliya ngo yaravuze. Muzamutekereza Eliya. Bibiliya mu gitabo cya Yakobo izitubwira ngo Eliya yari umuntu kato. Ziko zivuga. Hanyuma ngo agira gute? Arasenga cyane. Aho ni mu gitabo cya Yakobo. Ariko mu gitabo cy'Abami ngira ngo haravuga ngo ntiyavuga ko Eliya yasenze cyane. Haravuga ngo Eliya arategeka. Inyuma yo gutegeka hari ubuzima busenga buzara ububasha n'ubutware. Impamvu muzamubona tubwiriza tihabe impinduka zingana n'imbaraga twakoresheje n'ubutware baburi inyuma. Tunatumia mamlaka gani? Bwana Yesu asifiwe. Mwabonye igisirimba twabyinnye? Imbaraga dukoresha mu gisirimba muzarebe umusaruro urahari, ariko ndungana n'imbaraga dukoresha. Kubereke ubutware dukoresha. Ikindi bwa butware uko dusirimba twese siko tubufite. Ntabwo kwirukana daimoni mu muntu bivana n'ijwi rinini. Oya, ntabwo kwirukana daimoni gusengera umuntu bivana n'ijwi rinini ngo daimoni kundi igende. Daimoni yirukanwa n'ubutware buherekeje ryajwi. Umwuka yigeze kunganiriza arambwira ngo ese nguzugira ngo kuvuga izina rya Yesu cyane nibyo bituma iki kibazo gikemuka. Wavuga ngo mu izina rya Yesu, twese twavuga muno mu izina rya Yesu, twese urufayo. Ariko iyo ntabubasha buhari n'ubutware, kibazo kiguma kuba cyakindi. Ariko Yesu yageze avuga ngo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu haguruka. Yesu aratubwira ngo muzakora ibirenze ivyo nakoze. None tumaze gukora bingahe? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nyuma ya tamko lenye mamlaka kuna maisha yenye maombi. Nyuma ya tamko lenye mamlaka kuna maisha yenye maombi. Torero ry'Imana. Torero ry'Imana. Torero ry'Imana. Bwana Yesu asifiwe.
haleluya. Hari ububasha, hari ubushobozi iyo wagize ubuzima bwawe bw'amasengesho ukabugira ubuzima bwo gusenga, hari ububasha ugira. Niyo mpamvu tuza kubwiriza umuntu akituna, umuntu akavuga Bibiliya yose agahera mu itangiriro akagera mu Byahishuwe, ariko waje kureba matokeo hakuna mamlaka. Aravuga ibintu biraha, aravuga ibintu yaborotse, aravuga ibintu yumvise, aravuga ibintu, ariko karavuga ibintu bitamurimo, bidafite aho biva. Iyo uvuga ibintu bifite aho biva bigira impact mu bantu, bitanga umusaruro. Mufate uwo mwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tugomba kugira ubuzima buhetse ubutware, buhetse ububasha. Umukozi w'Imana idahoza ngo yagiye kubwiriza ahantu. Bwana Yesu asifiwe. Agiye kubwiriza ngo aragenda aje kubwiriza, yari muri hoteli ngo amare aragenda ngo abantu baramugambanira. Abantu baramugambanira, baravuga ngo uyu mukozi w'Imana, uyu mukozi w'Imana tugomba kugira ikintu dukora kubwe kugira ngo tumuhayibishe. Amen. Aragenda ngo iyo yagashikaga aragaruka, ngo agarutse naho ngo bamuteze umwana w'umukobwa. Baravuga gusa ngo icyo dushaka ni ifoto gusa, biraba bihagije kugira ngo turangize ubuzima bwe. Aragenda ngo aje kubwiriza, aragaruka. Amaze kugaruka ngo akingure wa mwana w'umukobwa, baramuzana bamushira mu cumba idahoze yararimo, ngo bamushira mu kabati. Bwana Yesu asifiwe. Baramubwira gusa ngo nafa kwinjira uvemo, icyo dushaka ni ifoto gusa. Icyo dushaka ni ifoto. Umukozi w'Imana ngo araza, arinjira bisanzwe. Ngo yinjiye muri cya cyumba, ngo yumva gusa umuntu aratase ngo ndahiye 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 mu izina rya Yesu. Iwe nta makuru, tazi nuko byagenze, ariko ngo apfa kwinjira. Umwana w'umukobwa aho yari afungiranye mu kabati ngo arasha gusa, aragurumira 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 aragurumira. Ni kuko muvuga ngo Bwana Yesu asifiwe. Arataka ngo yaramiriza abantu, baraza kureba idahozaga we nta makuru, nawe biramucanga byagenze gute. Ngo baraza basanga wa mwana w'umukobwa wese yahi, ngo arasa n'umuntu bamenyeho amazi ashusha umubiri wose. Umwana w'umukobwa yagwaye icumweru ari hano arapfa. None tuna mamlaka gani? Ni gute tuza tukagwana ni pepo naryo ridashitse ritariho, tukarwana naryo umunsi ukira. Bana b'Imana, niba dushaka kugera ahantu, ese twagiye twigira kuri Bibiliya ko ariyo twahawe. Nigeze kubona umugabo umwe mibunda ahagarara aravuga ngo umuriro w'Imana numanuka ubatwike.
Bakejo ni amahoro. Ese muracasenga kuwa gatanu? Tuna mamlaka gani? Dufite ubuhe butware? Imana iradushaka kugira ubuzima busenga kugira ngo itwambike ubutware. Siku ya Noa kama ndivyo walivyo, mpaka Roho alivyonionyesha, Shetani anavyojua kujigeuza kama malaika ule wa nuru. Mejigeuza kwa kuwa rangi nyingi, mejigeuza kwa siri kanisani, watu wa Mungu wao bila kujua. Anza kumuabudu. Amejiingiza kwa siri kanisani, hata watu wengi wameanza kumuabudu. Ubuzima busenga burinda itorero. Itorero risenga rigabanya inama, rikongera amasengesho. Amen. Abantu bataye icyerekezo, abantu bataye aho bagombaga guhera. Ntabwo twakagombye guhera ku nama, twakagombye guhera ku gusenga. Kuko amasengesho niyo azafata, niyo azatuma za nama zirema. Kandi amasengesho ntakeneye inama kugira ngo inama zishigikira amasengesho, ahubwo amasengesho niyo azashigikira inama muzagira. Ni gute mwobaho muri timu y'abayumbe mudasenga mukavuga ngo murarema? Ni gute korari y'abamama mubaho mudasenga mukavuga ngo murarema? Abakorari nuko, abamama nuko, abantu bose nuko. None ko mwataye mwavuye ku musingi, ko muragira ngo bigende gute? Biracaje ni nyuma yaho. Keretse mugarutse ku musingi. Keretse mbabwiza ukuri, keretse mugarutse ku masengesho. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Halo. Tugabanya amagambo, twongera amasengesho. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ngana ku musozo, irindi mpamvu ituma dusenga, no kugira ngo tupate nguvu ya kushiriki katika vikao na maamuzi mbalimbali. Tupate nguvu ya kushiriki katika vikao na maamuzi mbalimbali. Tugira ubuzima bwo gusenga. Imana idushaka mu buzima bwo gusenga kugira ngo tugire uruhari mu byicaro runaka no mu myanzuro runaka.
amen. Ninde umuririmbyi wavuze ngo nubwo tutize ngo cyangwa tuminuze ngo cyangwa tugire ibyicaro muri one, ariko rero dore icyicaro ushobora kugira muri one kandi utayirimo ni maombi. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Ushobora kwicara ugafata umwanzuro ukawufatira igikorwa runaka kubera ko uri mu buzima bwo gusenga bigakunda. Uko tubonye abantu basenga by'ukuri bawufatira imyanzuro horeba kandi byokunda. Amen. Amen. Boyifatira gute? Simva mvuga ko mwokwirukana abakozi, ariko isengesho ryanyu rifasha riha ihishurirwa abayobozi kugira ngo bafate imyanzuro myiza. Siko none tunalalamika kwa nini na tena tuombi? Ingaruka tugomba kuzemera kubera ko ntidusenga. Yaba twasengaga tuba dufata ibyemezo mu nama zitandukanye. Shobora gufatira ibyemezo ubwoko, shobora gufatira ibyemezo igihugu. Niba Eliya yarahagurutse akavuga ngo imvura izasubirirwe ari uko mbishaka mu gihugu cyose, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Tugaruke ku masengesho. Tugaruke ku masengesho. Iyi ni mpamvu ituma tugira ubuzima bwo gusenga, nuko Imana ishaka kuturinda ibigeragezo. Imana irashaka kuduha imbaraga hejuru y'ibigeragezo. Bwana Yesu asifiwe. Hari ibigeragezo by'uburyo butatu. Hari ibigeragezo, hari ikigeragezo umuntu yiyinjizamo wenyine. Kwa sababu ya upumbavu na ujinga, wewe mwenyewe unajiingiza katika jaribu. Amen. Hariho ikigeragezo Satani akuzanira. Bwana Yesu asifiwe. Ibyo byombi byitwa amosha, kosheka. Ariko hakaba n'ikigeragezo Imana yemera. Ikigeragezo wizaniye wewe ubwawe wenyine, utaepuka kwa kufahamu na kutendea kazi ufahamu ulionao. Ikigeragezo winjijwemo na Satani uzakivanwamo no gusenga. Ariko ikigeragezo Imana yaretse ngo kikugereho uzakibamo, kuko gifite intego imwe, gifite intego yo kukuzamura. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yindi ngingo turangize. Impamvu Imana idushaka mu buzima bwo gusenga ni ukugira ngo Imana idukingure amaso y'umutima. Mungu atufungue macho yetu ya roho. Imana idukingure amaso y'umutima. Mbere yuko umuntu aba umubiri, umuntu ni umwuka. Mbere yuko umuntu aba umubiri, umuntu ni umwuka. Umwuka urumva, umwuka urabona, umwuka uranukigwa, umwuka
ukora nk'ibyo umubiri ukora. Gusenga gufatikanyije n'ijambo ry'Imana bizagufasha guhumuka amaso. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Iyo usenga ugira amaso, iyo ufite amaso urabona. Bwana Yesu asifiwe. Ikibazo tugira ni ibibazo bibiri. Amen. Tugira ikibazo cyane cyane abantu basenga, ni ukuvuga ngo iyo ubonye ikosa rya mbere ribaho ni ukuvuga. Amen. Ikosa rya kabiri ukavuga ikintu kitararangira. Ngayo amakosa abiri abantu basenga Imana bakunze kugwamo. Iyo ubonye uravuga, iyo uvuze ukavuga ibitararangira. Amen. Dufate urugero, mu gihe Imana yahamagaye Musa akabona ngo igihuru kirimo kwaka umuriro tigikongoka. Iyaba nk'undi muntu muri kino gihe ni ukuvuga ngo aba yarabonye umuriro akama yiruka akavuga ko yabonye umuriro. Praise. Haleluya. Aba yabonye umuriro, Mose Imana iramubwira yabona igihuru kiraka ngo amare tiyiruka araceceka ngo amare guceceka. Ikintu cya mbere Imana yiguhamagaye ibikubwiye ngo ngwino nkwereke, ngwino guha amaherekezo. Tiyiruka ngo amare aregera, ashaka kwegera, aregera. Imana ngo ibonye yaje yegereye iramubwira ngo hagarara, stop, hagarara mbanze nguha amaherekezo. Igihe cyo kuja kuvuga tikiragera. Arahagarara iramubwira ngo mbere na mbere kwetura inkweto zawe. Ahagaze nahera. Imana itangira kumuha amaherekezo. Musa amaze guhabwa ubutumwa bwuzuye, ntabwo yavuye aho afite ubutumwa bw'igice, yahawe ubutumwa bwuzuye, abona kugenda. Musa abona kugenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Imana iradushaka mu buzima bwo gusenga kugira ngo iduhumure amaso. Niduhumuka amaso tubone, nitumara kubona duhabwe ubutumwa bwuzuye, nitumara guhabwa ubutumwa tubone kubushitsa. Torero ry'Imana, tugaruke ku gicaniro. Bwana Yesu asifiwe. Wanaosikia wamepungukiwa na uzima wa maombi, abumva bashaka ko twosengana iri sengesho, muhaguruke dusenga Imana. Abumva bashaka ko Imana yongera igashashura ubuzima bwabo bw'amasengesho, kandi ijwi ryawe rindutira ayajwi yose nzamanumva
kandi ijwi ryawe indutira andi yose n'amanuva n'amatangara iyo nkubonye sangurengeye uko bambwiye kandi ijwi ryawe rindutira ayandi yose nisanze